ka botloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg moifona wa ditaba tsa Sesotho o tlisetsa tsena tsa moraorao le phirimaneng ena empa re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. Liberation is a fighting exercise. It's not just a chanting, throwing stones and toy-toying. It's not that. It goes further than that. Baetapele ba mekga ya tokoloho ka borwa ba Afrika ba tlo tshwara kopano Afrika Borwa ka Sontaha. This was treason. This was every word you can think of. They tried to steal the election. They tried to obfuscate the election. They did things that nobody's ever even imagined, even in other countries. President Donald Trump o re President wa Michelle Barack Obama o bile le momori wa o se ananele tlholo ya hae dikgethong tsa 2016. We see South Africa's consumer food price inflation continuing to quicken. In June, it increased to its highest level in 16 months. Dipalopalo tsa Statistics South Africa di bontsha inflation ya bareki ile ya phahama ka diperesente tse 3 ka kgwedi ya Phuptjane. Dumelang baheso la moetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC 2 le o le hae. Puenya matsoho ke na le tlou e leng Augustine Letlalo. Tsona re di thakgola semmuso jalo ka ditaba tse reng mekga ya ntwa ya tokoloho ya Afrika ya bokaborwa ba Afrika e tlo tshwara kopano kwano Afrika Borwa mafelong ana beke ba a ile batueng lena bana le tshepo ya hore ditherisano e tla ba tsa nnete le botshepehi diphepetsong tseo ba tobaneng le tsona. Mokotaba wa seboka sena ke o sireletsa dikatleho tsa tokoloho le ntlafatso ya moruo mo le tshebedisano kontinenteng ya Afrika. ANC tlo amohela mokga wa Frelimo ho tswa Mozambique, SWAPO Namibia, ZANU-PF Zimbabwe le MPLA ya Angola sebokeng se tla tshwarwa ka Sontaha. Ona ke motsotso wa boitekolo ka dilemong tsa morao tjena ho bonahala setjhaba se feletswe ke tshepo mekgeng ya tokoloho mme seo se bonahala ka diphetho tsa dikgetho. A liberation movement and an independence party are totally different. I'll give you a simple example. Any liberation movement, whether it's PAC or ANC or Frelimo or MPLA, SWAPO, ZANU-PF, they all had liberation armies. UNIP never had a liberation army. So the one factor is that liberation is a fighting exercise. It's not just a chanting, throwing stones and toy-toying. It's not that. It goes further than that. It's a three-pronged struggle which involves military struggle, diplomatic struggle, and political struggle. So, yes, UNIP lost power. Tibello ho tswa ho ba ahi hore baetapele ba mekga ena ba tla sebetsa ditaba ba sa kwekwetle nnete ya se etsahalang dinaheng tsa bona. I'd like them to talk about how we can cooperate, Africans coming together and work together, supporting each other. I think we've all seen what's going on in our communities. South Africans fighting foreigners in our country, so I'd like for them to address that. Accountable to the people of their countries. It is very important that the people of the country feel secure and they feel that they are led for the betterment of the country. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tla tshetleha puo ya pulo. Dina tse ding tse ileng tsa tshehetsa boitseko ba tokoloho ka borwa ba Afrika di tla ba teng ho tla beha ditaba le ihlo. Nakong ya dibeke tse 3 Mopresidente Cyril Ramaphosa o entse diphetoho kabineteng ya hae mo kgwedi ya fetileng a ileng a tlosa Andrew Whitfield maemong a ba motlatsa letona lefapheng la kgwebo le industry mme bekeng ena o thontse buti Manamela ho ba letona la thuto e phahameng. Manamela o thontswe ka mora ho tloswa hangaka Nobuhle Nkabane maemong a ba letona ka mora menyenyetsi ya hore ha bua nnete parlamenteng ka o thongwa ha boto ya sitha. Manamela isale ele motlatsa letona ho tloa ka 2017 mme maemo a hae a nkilwe ke ngaka Nomusa Dube-Ncube. A thehloho ya botjhotjhisi South Gauteng eleng Andrew Chauke le yena o kginnwe mosebetsing ka ha ho ntse o etswa diphuputso hore na o tshwanela ho tswela pele ka mosebetsi wa hae kapa tjhe. Motlatsi wa Mopresidente wa Patriotic Alliance Kenny Kunene o beletswe ka thoko mokgeng nakong ya kgwedi nakong ena eo ho dipatlisiso di thakgotsweng ho fumana lebaka la hae la hore o ne a etsang ntlong ya Katiso Molefe ka nako eo yena Katiso Molefe a neng a tshwarwa.
Ka mora phatlalatso ya ho behellwa thoko e entsweng ka kgatiso ya video ho marangrang a dikgokahano, ha ipuella Kunene o re o ne a feleditse moqolotsi wa ditaba bakeng sa puisano dipakeng tsa hae le molefe eo a hlapantseng hore ha bantshane seinong. Mopresidente wa PA Kenny Kunene will be investigated, and I'm going to tell you who's going to investigate him. Lawyers of good character. And while he's being investigated, I'm going to remove him from being a MMC. I'm going to write to them. I'm also going to tell him to stand back from politics for 1 month until the investigation is done. That's the hardest thing I ever had to do in my life. It's the hardest thing. To act against Kenny Kunene. Kunene o re a se amahangwe le molefe ya pharilweng ka diqoso tsa mommori wa polao ya DJ Somebody ka selemo sa 2022. I didn't go there for anything wrong. And as I'm saying, the police were there. And the police asked pertinent questions to connect me to him. The first one was, do you have his number on your phone? I said, I don't have it. I said to them, take my phone and punch his number. They said, no, we believe you. Ma-Afrika Borwa a lahlehetswe ke tshepo ho mekga ya dipolotiki le baetapele ba yona. Potso ke hore ebe PA e tla kgona ho itshwasolla tabeng e kana ho lebilwe dikgethong tsa makgotla a metsi. Moipejana mane re kopile maikutlo a hao mabapi le hore mehato ya tsamaiso e hlokileng mmusong ho bonahala e nkwa ka pele ka potlako e kgolo ke le ho latela diqeto le diphetoho tse etswang ke mopresidente Cyril Ramaphosa morao tjena. Potso ke hore ebe wena mmui o ka reng ha tsena tsohle di ntse di etsahala, o ka re tse tsohle di susumetswa keng? Maikutlo a hao ka kgatiso ya video ya WhatsApp a latela. Mopresidente Cyril Ramaphosa hana boitlhophelo. Wa bona hore o ilo luza bahlophi neng re dikgethong re tla khetha jwang le kokola ANC we res le tletse ka bonwehenwehe le borukhuthu le tletse ka batho ba hlokang nnete boitsianape. O ya ka nna ke bone sentseng presidente e le ntho e makatsang o ntse tlamile hore ya baleleke empa ho bontsha hore wa sebetsa a ka balelekile le senzo moqhunu ka mora hore ho ntse tatofatso tse tjena ke Lieutenant Mkhwanazi. Empa ha ka ba mo bleleka o mmeile fatshe o ntse a gola tšhelete ya setšhaba le hona jwale. Sena Ramaphosa se tswa fela ke gore wa bona hore setšhaba se lahlehelwa ke tshepo pusong ya hae mme o leka go gotlisa tshepo eo ene o igotlisa ka basadi ha le leka senzo mthunu keng ho ja ebe wa sebetsa Ramaphosa hona jwale ho bua dikgethong selemong se tlang o santsa leka ka hohle hore a tla ngoke ba kgethi ho be ka re ANC ya sebetsa ntse re tseba hore ANC ya sebeletse setšhaba ba sebeletsa dipokotho tsa bona. Ke nana hore matamela Ramaphosa hore a tšee magato a šoro o phusha ke tabela Mkhwanazi le mekgatlo ya dipolotiki bo NK bo EFF bo DA le taba operation Dudula ka re wa bona o jwalo ka re studio sa le mo sona molase ya fisha o tshwantse a bona lo ka re wa bereka. Moikele boela maikutlo a hao ka behlahleng ha jwala re fetele mabenkeleng. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le lehae. Re fetela matjhabeng. Mopresidente wa Amerika Donald Trump o qosa mopresidente wa mehleng Barack Obama ka bohlabaphio. Nakong eo a neng a botswa potso White House ka ho phatlalatswa ha difaele tsa Jeffrey Epstein ke moo a ileng a tswa lekoteng a bua ka menyenyetsi ya hore Obama le kabinete ya hae ba bile le mmomori wa ho nyedisa tlholo ya hae ya dikgetho kgahlano le Hillary Clinton ka 2016. Difaele tsa Jeffrey Epstein tse fupere menyetsi e hlokolosi kgahlano le Trump di fumana kgohedi e matla ho baqolotsi ba ditaba. Batshehetsi ba Trump bona ba seola lefapha la toka la Amerika ka moo le sebeditseng nyewe ya Trump ka teng menyenyetsing e kgahlano le Obama. Bahlanka lehlakore la Obama ba bolela ha ba eso bone bopaki ba ho hena ha sephetho sa dikgetho mme ebile dikgetho tse hlokang le eme empa Trump ha kgole seo. If you look at those papers, they have them stone cold, and it was President Obama. It wasn't lots of people all over the place. It was them too. But the leader of the gang was President Obama.
Barack Hussein Obama. Have you heard of him? And except for the fact that he gets shielded by the press for his entire life, that's the one they... Look, he's guilty. It's not a question, I like to say, let's give it time. It's there. He's guilty. This was treason. This was every word you can think of. They tried to steal the election. They tried to obfuscate the election. They did things that nobody's ever even imagined, even in other countries. Epstein ile ba motswalla Trump mme o ne a shebane diqoso tsa diketso tsa motabo. O ile a hlokala ka 2019 ka ho ipolaya. This isn't like evidence this is like proof, irrefutable proof that Obama was seditious, that Obama was trying to lead a coup, and it was with Hillary Clinton, with all these other people, but Obama headed it up. And, I get a kick when I hear everyone talks about people I never even heard of. It was this one. No. It was Obama. He headed it up. Molaodi wa naha wa mautlo America Tulsi Gabbard ya ileng a etsa menyenyetsi kgahlano Obama o ile a fetisetsa taba ena lefapheng la toka hore le nke qeto ebang Obama a na le nyewe. Ha re khutlela kwano lapeng re fumana hore meyara wa masipala o moholo wa Ekurhuleni Nkosi Niphile Qhakaza o lebuile sepolesa ka ho fuputsa ka potlako nyewe ya polao ya mohlahlobi ya ka sehlohong wa dibuka tsa ditjhelete masipaleng o eleng Mpho Mafole. Qhakaza o buile sena le khutleng la dinyewe la Kempton Park na go nyeo melelwa nyewe ya polao ya Mafole a neng a hlahelletse khotla. Re lekola nyewe ena le tseding. Nyewe ya monna ya dilemo di 40 eo ya qoswang ka polao ya Mafole e tjhetjhiseditswe morao fihla ka la 15 o kgoding e tlang. Mafole o ile a bolawa ka ho thungwa kgoding e fetileng pileng o moholo wa R23 Kempton Park. Ho dumela hore o ne a etsa dipatlisiso tse mabapi le tjhelete e balwang ho diranta tse 2 tsa dibilione tsa projeke ya motlakase masipaleng wa Ekurhuleni. Le qotha nyewe ya polao ya Jaden Lee Mick le ngangile ka le reng ho tla ba molemong wa moqoswa eo e leng mme wa mofu Nicole Mick hore a lokollwe ka beile. La o le jwalo mohlanka wa sepolesa eo ya fuputsa nyewe ena o re o na le ngongoreho e kgolo ka bophelo ba Mick ebang a ka lokollwa ditlamong. Setopo sa Jaden Lee se ile sa fumanwa sena le maqeba hlohong le molaleng. Ha re leba ka Pretoria teng re fumana hore lekgotla le phameng la dinyewe ya Pretoria le laetse hore moqosi wa bohlano nyeweng ya Senzo Meyiwa Fisoko Ntuli a fetisetswe tjhankaneng ya Leeukopo. Sena se tla ka mora hore Ntuli a ile a hlalosa pejana hore o tlositswe ka tsela e sa nepahalang tjhankaneng ya Kgosi Mampuru ka ha a ile a fumanwa a na le mohala phapusing eo a neng a le ho yona. Ditaba di sale mothating ona mokapteini Keshi Mabunda eo ya fuputsa nyewe e mabapi le polesa le qoswang ka nyewe ya polao le bobodu Richel Kutumela o re melaelwa o ntse a tswela pele ho leka ho etsa hore ba lelapa la hae le metswalle ba nke di-insurance bathong ba bang hantse a le tjhankaneng. Kutumela o ile a tshwarwa ngohola mmoho le ausi wa hae le moradi wa hae. Muya re feta utsena tsa makgotla dinyewe re fumana hore baahi le barutwana ba dikolo tse fapaneng tikolong ya Dinokana haufi le Zeerust province ya North West ba wantile kgahlano le thekiso ya dithethefatsi motseng wa bona. Setlhopha sa baagi ga mmogo le barutwana ba ne ba tsenetse mogwanto go tswa kwa lebaleng la metshameko go ya kwa sekolong se se potlana sa Borothamadi. Ba ikuela gore go thibelwe diritibatsi mo motseng wa bona. Go ya ka baagi tiriso ya diritibatsi segolobogolo mo barutwaneng e kwa godimo. Ebile bangwe ba tlhotlheletsa ba dikolo tse di potlana go di dirisa. Re iponela thata tiriso e ntsi ya diritibatsi ga go tla go nna kwa di-exam bana ba rona ba tswa ka fo sekolong se sa Borothamadi ba ya ko dikolong tsa di-secondary school mo e leng gore ka nako ya go kwala di-exam ba followa timetable yana ba batla ko sekolong o itlhela bana ba le yanong ga batla mo motseng ba tswa ko metseng e metona ka kwa ba re tlela le tsona diritibatsi ba fta ba fa ba banyenyane bana ba fta ba go ga jaanong ga ba gogile jalo go nna le semo se leng ngwana ga le mo tlase ga kgone go reetsa ga kgone go dirisana le maruta bana mo tlaseng sentle se o be se tseela teacher ga nako ya gore o ka somarela nako ya gore nkebe a mo file thuto e maemo a go godimo ya itlhokang. Bangwe ba baagi ba re bosenyi mo kgaolong ya bona bo oketsegile ka ntlha ya tiriso ya diritibatsi. Bana ha ba reetse mo magaeng ha ba reetse le ko sekolong then ba feleletsa ba
ba senya le go senya mo malapeng cause ba tlabe ba tsaya madi bo reka tsone diritibatsi tseo tse di ba senyetsang bokamoso ba bone. Yaanong ga re tlogela bana ba rona ba go ga diritibatsi ba go kgwela botlhole bo mo baneng ba ba ko tlase. Kgabagare mokgatlo o sa direng letseno mo kgaolong eno o thusa ba batlang go tswa mo diritibatsing wa re go sa bone tshegetso go tswa pusong ke kgwetlho kgolo. Dikgwetlho tse le gore re na le tsone jaaka re le mokgatlo ke gore rona jaaka mokgatlo re tle be re tsaya matsapa re dira tiro ya rona on the ground level mme ga re sena go dira tiro ya rona re ifitisetsa go ba ba go godimo ba eleng gore ke bana ba eleng gore ba relevant go ka tsa di case tsena tsa rona ba feletse ba isa ba to jalo ko rehab di fella mo moeng mme seo ke sone kgwetlho e leng gore e tona mo go rona ebile re kopa jalo puso ya rona gore e re thuse. Banna le seabe ba bangwe ba ikuetse go batsadi gore ba dule ba tlhokometse bana ba bona ka dinako tsotlhe le ka motsi wa malatsi a boikhutso. Zebulon Maine, SABC News, mo motseng wa Dinokana. Re atela pele dipalopalo tsa Statistics South Africa di bontsha inflation ya bareki ile ya phama ka diperesente tse 3 ka Phuptjane. Dintho tse bileng le kabelo ke matlo le disebediswa tse ding, dijo le dino tse sa taeng le tse tayang mmoho le kwai. We see South Africa's consumer food price inflation continuing to quicken. In June, it increased to its highest level in 16 months at about 4.7%, up from 4.4% in May. There are a number of products that underpinned this increase. Key amongst them is meat, fats and oils, and vegetables. And if you zoom in under each of those products, you'll see that there are distinct factors that underpin them. On meat, for example, there are two things that we have struggled with as a country. One, at some point over the past few months, we saw that Brazil, which is one of the key suppliers of poultry products into South Africa, had avian influenza, and that led to a temporary ban of Brazilian poultry products into South Africa. That caused a little bit of anxiety in the market as people were worried about the supplies. The second aspect is the foot and mouth disease, which also caused a little bit of a panic in the market, and I think that led to some form of a panic buying. Jwale re bone hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala hore nya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo di sebeditse hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent ya sebetsa hantle ka ha e ne weba ka $68 barrel. Kgaso ena ya ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena le fumuta ngwa latela ka bolepi. Ke utaba. Mona mmeke le boa ba bohima ho tsabelepe a re shebile hona bolo bana ho hlakile fela hore tla buletse sa enkae empa o kgethele hlona ka rona Lesotho ditole tse kgethileng ka hore Freestata ho tsetso shebile ka thoko mabopo ho tloa jala ka qebega ho fitla hona ka hare ka ba bophirima e tsebele fela mo sa enkae lebelle hona ka haro ho ka thoko go mabopo sentse ke salwa lona ka qebega ho tla jala ka hare ka ba bophirima e le fela mehudi ho sano senka madodi ngwana ho tloa hona ka qebega sentse ke salwa hona fitla ka polokwane ba bira blipi ba itse tlhokomedisa hore a re shebile ka harona ya Lesotho ditole tse kgethileng hona ka haro Freestata ho tla no kgethele tla di kgratente mahloki dala ha sa maoto bolo ba Gauteng ka mafatsane fela a itsheleng a duma o tla hlobate go tsane a re shebile hona ka fer ena kgeng le hona ka Carltonville e tla tlhekale fela honna ho fitla fela ho mashome a mabedi a mtsisipileng ka fela polokwane sentse ke sa lena ka Mesina ho tla o futumale re khati di rita fela go mashome a mabedi a mtse emedi ka fela ho pakang hore o tla o futumale ho saenge kae ka mafatsane a itsheleng bogolo ba Mpumalanga ho tlakile re boholo ba kgrate di tla tle di be ka tlatsa go mashome a mabedi ho pakang ho tla pole emele o sentse ke sa ka Carolina sentse ke sa lena ka Standerton le hona ka hare ho emele ho tlokomere le teng o tla ba te hona ha isale ha re shebile ka
Kokstad tla qale fela gonne ho fitla ho 17 Vryheid ho ya ka o lundile gona ka Reset Bay o paka ro tla tlhotse fela ha itekanetseng di grati di rita mashome a mabedi kaofela komane maletswai simba ka jeno le hona sa no senga o tla hloba teng ba tla ra grati di phahama fela ho mashome a mabedi ka mafatsane fela a itadileng a daduma ha re shebile boholo ba Kapa Bophirima Langsberg Beaufort West o tla tlhotse fela ha itekanetseng a re shebile hona ka Wotsarama o tla qale fela ho Selela ho fitla ho 17 kaofela re shebile hona ka Appington o tla tswela ka Kurumane le teng ka mafatsane fela a ijeding a daduma o tla hlopho di re grate di rita fela ho mashome a mabedi empa re shebile ka Sutherland e tla qale ho ngwe Simba ka jeno le hona sa no sengo paka o tla o bate Hak Freestad Bloemfontein mangau perengetso sengangata tla qale fela ho robedi ho fitla ho 17 kaofela o paka o tla Polle fela ho saenka ka mafatsane a itadileng boholo ba province ha re shebile ka Kroonstad ditamating le hona ka Sasolburg le teng hlokomele re ho tla polle fela ho saenka Northwest ka mafatsane fela a itadileng ha re shebile hona ka Ottosdal tse ke salwa hona ka Mafikeng ho tla polle fela ho saenka ha re shebile Bloemhof Swaziland e tla qale fela ho supa Simba ka jeno ho tla fitla hona ho sane ho seng Taung le tse ke salwa ka Vryburg ho tla jala ka Rotaska ho hlokomele teng ho tla ho phole hona ha etsana ba bui tsa bilepedi ha kalo ai pe etso khotsa